King Mia, liwang pami katagon mayayakit puket, ilabod Kapampangan, nung makanano tayong pagmalasakitan in kultura. Inyaas na pong kanyaman ikwento kaya kayo, din kaya katamong Balitang K. Kilob ning 27 banwa alayang patnang mararapating Sinukuan Festival Phuket, Kem Pampanga. Api nining mother of all festivals king probinsya. Niting milaba sa Domingo kaya biya kareng aktibidad ing pamamutong corona kareng Princesita, Lakambini at Lakan ning Sinukuan Festival 2024. Kaya baluan lareng Kapampangan king pangamagarbo, mo keng handaan nun patiking paymay-malan. Maborita mo keng makule, magayak at manayon na taga ng makapaniglo. Nung melbe kayong Princesita, Lakambini at Lakanin Sinukuan, makarelate kayo abe, king kanakong sasabyan. Nung ali naman, oreni, albenula at pagmulalan. Uling cultural pageant ya ini, kayong pamong susulod balutan ng lahi lang Kapampangan. Piniting karelang Sinukuan costume at taga ng pagsadyanda ning makyabela king ligligan. Atin mo namang pasantingan at singkalagong headdress. Eken mayayari ka balen, atin la namang advocacy video ang makaakmaking tema ning selebrasyon ngening banwa. Ing kulturang amana, sukat ipamana. Kasanteng ne kabalen, king edad ang itiking sa lukuyan, mitatanam na karela ing lugod, king panga Kapampangan. Agwata ng 7 gugusal, king kultura at aman, kailangan ibalabalaos tayo. Bangkanita kapilanman, amate, ing amanong Kapampangan at ing kultura tamo, parati tayong ipamana. Ngayon banwa, tao ya Mexico ing menikwaking corona ning Princesita ning Sinukuan ay Princess May Gonzalez. Princesita ning Sinukuan Malaguya, Karima Angeles ning Mexico. Princesita ning Matimtiman ya, Gia Anaya Dizon ning San Fernando. At Princesita ning Sinukuan Mahinhineman, Ezra Paras ning Mexico Pamurin. Muntata naman kareng mi putungang corona ning Lakambini. Ngening banwa, meni batyak yung bala ning arayat ing Lakambini ning Sinukuan ay maurin mungkal. Lakambini ning Sinukuan Malagunema ni Abigail Manalang ning Mexico. Mi koronahan niyang Lakambini ning Sinukuan Matimtiman Ilora Abaya Javier ning Candaba at Lakambini ning Sinukuan Mahinhin Rochelle Ocampo ning Balen. Alaka namang sukat kabigan, kareng mililigligan bang maging lakan ning Sinukuan. Kaya rin matigik alaban, ing corona ning Lakan ning Sinukuan mirasyak ang Russell Garcia ning Apalit. Lakan ning Sinukuan matapang Nate Ignacio ning Santa Ana. Lakan ning Sinukuan Masikanema ning miras kay pambato ning Emigdio Bondok Senior High School ay Kelly Cancino. At lakan ning Sinukuan Masipagya, ing titulong miras kang Kristan Manalo ning Mexico. Samantala yung tinay ka-27 banwa ning Sinukuan Festival, anya talagang maluwat nepong mararapat iti, pauli ning pamagusal at masabal ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI. Bistamat limitado yung pondo ning aguman, pakikwanan dang mitok nang ing festival, uling iti, ing mamye kislap at kule, ing kaya katamong pakamalang kulturang Kapampangan. So, nakatapuntalan, deng turista nung alalang akit. So, yung kaya katamong Gelingan, yung kaya katamong Leguan, yung kaya katamong Kasalesayan, yung kaya katamong natural heritage, pamanang day, ang po yung kaya katamong cultural heritage. Potang piyabe-yabe mo rin, apen ding papakita mo, nabibenta mo na malaguying Pilipinas, malaguying Balen, malaguying Kapampangan. Lunglugod at promosyon ng amanong siswan ing pisasabyan, metong na kareng mani muna, imaig panglinan. Inyama kanya na may piliyang mamuntukan, king Kapampangan Language Office o Siduan ning amanong siswan, king syudad ding Angeles.
Manibat king ibat, emo na aso ka ding lugod ding kabalenta mong imaik pangilinan king amanong siswan. King kayang kapasidad gugusalya bang apasiknangan ing pamangamit king kapampangan. Inyasat ngeni lakwasteng apakalat ing kayang advokasya, uling mitalagayang maging pamuntok ning sidwan ning amanong siswan o Kapampangan Language Office ning Angeles City. 2017 inyang mika batas king syudad magdeklara king Kapampangan antimong official language keti. Iniing Ordinance Number 424. Kayag nananiti ing pangatatag ning mesabing opisina. Inya mo, pansamantalang mitok nang ing operasyon na inyang mika COVID-19 pandemic. Kaluklok na kanong koyang Mike, makalatag nala ding kayang pamalak lakwas potang mesamas ne ing karelang opisina. Ing kaya kami tutukan ngayon, itang balik mila rin kaya kaming lessons king Kapampangan. Detang emu panigaralan king eskwela, lessons king Kapampangan language, culture, pong history. Lalo na king, antimo king linguistics, itang resa-resa na ning amanong siswan na nung bakit makanyan niya, Reta, balik mila reta kaya kaming weekly lectures. At the same time po, tang mika, mag-train kong researcher siguro. Uling ilang kailangan king Kapampangan, tang makanan mag-document, mag-field work. Nga na kasi, kanita pa komplikado na kanu ing language situation king Angeles City. Ulinapin ning miyayaliwan na ding manok nangan keti. Inya mo king kapanulana, dapat ding tao ilang tataluki king kultura akarelang disan. Rampant itang suppression na ning amano king eskwela, kareng eskwela, lalo na kareng private schools ating Angeles sa pakyang private schools. So, in fact, atin pa eskwela na dineclare ding mother tongue day man Kapampangan. Panta mo elatuki kaya tang ordinance, tang makanta. So, ito yung mga kalungkot na situation kaya ti Angeles, yung language situation. Tang, yung mga katula, as nang karakal dayo, malugod pagking Kapampangan, bisang mabiyasang Kapampangan, kabang deng mismong Kapampangan, pikarine day pang Kapampangan do. At ito brin turong Kapampangan deng anak do. Makabuklat sa pakanuy ko yung Mike kareng aliwang lokal kapanibalan nung bisa lang pasaw, gawang batas sa ordinansa, parekil king kultura at amanong siswan. May paliharing lingad king kaya kayong kaisipan na yung Kapampangan under threat ya. Na yung Kapampangan maging aluya, yung Kapampangan madadakurak ya, yung Kapampangan mapipinpin ya, matatapos ya. Ngayon yung pagisabi kong mayap, nung atsuka king posisyon, amalyari may ipanluwalo yung Kapampangan, o tiyak mo, gawang batas para gawan tayo. At makasadya kaya pong sumawat, kaya kaming opisina, ang kimpa mag-draft na nitang batas ito. Congratulations, Koyang Mike Pangilinan! Manwala kami po na kingkaya kayong leadership, mas lakwas siyang minonoy nga manong siswan. Maragulya pong challenge yun Jody Bar. Anya naman, good luck po, Tatang Mike. Pasik na nga niya pong lakwasing nga mano tamo bang laganas ming asabing ating kaming kay uling Kapampangan kami.